chỉ bay vét u football ngay na tute với na kan ngai tha khâu tu chu ni zan mai ang khel zo tak World Cup 2026 round of 16 na Argentina le Egypt in khel chung chang kha kan sei ho don ani football fans tam takin an thei ni ngai to lo tur match ropui pakhat ani tlat mai he in khel munom le ropui takhian thil pakhat min hril non le ta chu referee in aham top ma chu game a hian thil engpo athleng thei ti hi ni Argentina chu World Cup title hum him tumin an lo kala Lionel Messi po kumsom thum pakomi ani veta tutum hi a World Cup khel nung ber ani to mela chu wangin football ngai na tu tam tak chuan Messi hian World Cup trophy hi ahum zui thei donem ti hi an riat chak per pakhat ani tlat Egypt lamero chuan malam eng to em an nei lo ma se an ril ru ang heta an team po anin buat sai thle round of 32 Australia an ne the wangin an confidence asang hle chu wang chuan Argentina po an hlawak bik lo match chu Atlanta tran anita stadium chu Argentina fans le Egypt fans in an khat ani ber mai in khel an ran phat atangin Argentina hian ball an chang tam zok hle ma se Egypt defense chu an hetin an phui tha hle thung Messi le Julian Alvarez hoin Argentina lam chuan rem chang zongin an nor renga Egypt goalkeeper le defense te an hetin goal an veng tha hle reng thung ani minute so panga match chu adang lam tanta rin lok ang lo tak main Egypt corner kick chu defender Yasser Ibrahim chuan alu mangin alo tawa goal akhung tatlat maile Egyptin 1-0 in ma an hruaita mitam takrin dan chu anilo ve khop mai thei stadium chunga chuan Egypt fans out home anasa hle Egypt fans te hlim lom em lain Argentina fans te tan anrin lo lutukin goal alutlat angui khop mai ma se hun alatam Argentina chuan an khel dan thak antuma Messi chuan midfield lam atangin ball asema a teammate te a phui reng bok ma se Egypt te chu antang mar thale defense line an veng tha Argentina tan rem chang an siam mang tatlo first half top lama Argentina chuan draw siam theina an zong da sa hlea ma se Egypt goalkeeper le defense te thorim na wangin 1-0 in first half atop ta second half a chuan football ngai na tu tam takin Argentina an lo let leang ti an ringa ma se match chu mitam takin an be sei angin akal ta chi alo second half chu an tran leta Argentina chuan attacking game an play na sa Messi Enzo Fernandez le an teammate dangtene chuan Egypt defense ti buaya thria an tum renga ma se Egypt lampo an goal hum reng chungin counter attack mangin an hlaum hle reng thobok minute som mruk pasaria Argentina tan thil hlaum tak alo thleng le ta Egypt chuan counter attack reng tak an siama ball chu Mustafa Jiko hena an pea anin remchang amu chu khoral haulovin ball a release ngal pupa voi ni nan Argentina lama alut le ta Egypt chuan 2-0 in ma an hruaita ani stadium chung out home an sa hle Egypt fans te an loma an out lo lain Argentina fans tam tak ero chuan match hi atop tong ti hialin an ngai minute somni pathum chunga goal thum khung let chu Argentina tan meupo a har sat mel reu to ni ma se Argentina chu an beidong lo coach le player te point an theina le rem hriat na sabernen an be let renga tha an thlami alo an hne let theina rem chang chu an zong tang ani ber minute somsari pakua Argentina tan rem chang alawam ta set piece atanga ball lo thlok pheile chu defender Christian Romero chuan mun chep takkar tangin heading thatak main goal akhung vele tatat mai score chu 2-1 ani le ta goal khachi ni ma se he an goal thun hi apoi mo hle
Argentina player te an ril ru a har thara stadium a Argentina supporter te po an thom a tha chho tan ta goal ang khung ve nu chuan Argentina lam chuan attacking game na tak an khel chho zui ta ball position an nei tama Egypt defense tan na atam tran ta hle mai Egypt point an goal nei sa hum him an tum na sa ma se pressure chu apung zual zel ani football a hian minute khat po apoi mo hle Argentina chuan chu thudik chu an lan tir don ani Christian Romero an goal akhung nu chuan match din mun chu adang lam vek ta Egypt chu langai reng ma se Argentina players le anril ru a har thara stadium chung po Argentina fans out thomin akhat adi thei ani minute somriat pathuma football khovelin amingan riat reng chan chu Lionel Messi alan tir le ta Argentina chuan attack rem chang an siama ball chu Messi hena an pe pressure na satak nuaya po Messi ril ru a boilo a film renga rem chang a mu chu a manghal a ball to chu goalkeeper man lawin net chunga alut veta ani score din mun chu 2-2 anita Argentina fans de an auna sa Messi po a teammate ten an bapom ngala golden mun chu anin draw tangeye ma se Argentina chuan draw chau an du lo an tumben chu ne na ani regular time chu atop lam alonita referee chuan injury time abela Egypt point an goal nei sa an shoot 90 plus anito defense nget takin siamin draw position chu hum him antum ma se injury time a chuan Argentina tan rem chang dang a om le ta an attacking rang tak atangin ball lo chuak chu Enzo Fernandez an pe a Enzo chuan chu hun rem chang toy te chu khoral lovin mak tak main goal a khung le ta Argentina chuan 3-2 in ma an roi le ta goal chu injury time 90 plus 3 alutani wangin Egypt tan hun aum to lo referee in match ati top nu chuan Argentina player te chu an lom hle Messi po aril ru a khoi hle a teammate ten an vapoma ne na chu an lom hota ani goal ni phurma se Argentina beidong lova an lo let le thei hi world cup history a match ngai nom zinga pakhata atel reng toang he ne namang hian Argentina chu world cup 2026 quarter final an luta quarter final hian Switzerland an latum le donani Switzerland hian round of 32 Algeria 2-0 in an lo ngam to round of 16 Colombia draw in penalty mangin quarter final an thleng khra mani Argentina le Egypt in khel top nuwa Egypt official te thinrim viau chan kha enge I han soilut zok tang Argentina in Egypt 3-2 in an hne nuwa Egypt coach le official te chu referee chunga an lung oilo na sa hlea an thinrim ber chan chu VAR le referee thutluk na pani awang kha ani pakhat na chu Egypt goal pakhat chu VAR in an hola apani na chu Argentina in an hne na goal an thun ma loka Egypt player an ti thuk kha penalty ni tura an ngaya referee thutluk na kha an pum lawani Egypt coach Hossam Hassan chuan an team chu diklo taka en kolan ni ati ni match zo nuin referee association na sa hlea ma se referee le VAR official te chuan an thutuk na chu football dan ang zelin adikani ti an soithung chu wangin he match hi Argentina ne na chan le VAR le referee thutluk na chungchang wangin World Cup 2026 a soiho na sat Brazil pakhat alonita ani ole thirtu te comment lama Argentina hi quarter final an tlang thei in ringem tunge chakzo ka in rin lo thai lang ve ula like kha thei hil lo bok ula ka channel la subscribe lo ten min lo subscribe sak thep turin ka som bok chewani in zawain mangthau ule